Yesu Christo pe boire ne chi jeme ne ma ma te wa punu pe mi direct voa te wa levi chichi wu ah oui hade mi atare. I don't believe in that thing. Me debe mi akpon gogbedede. We need logic and common sense. We need development. Yo tonye we me dogbe na mesia me va agbe nkepe avalaji. Egbe nu me dibe magbro nye we akpedada ne yina nye fe subscribers we. Ame yo le video ama ame yo le comment nglo le video ate ehia be na no comment nglo. Ehia ele vevede be na nglo comment. Nous souhaitons que nous ayons un comment yi mi anovi le America en kodo da ebe ma hwele vu gbe me ke ma summarize le gbe me ebe if the traditional spirits are so great, why can't they help us build planes, cars, technology, etc., and they allow the Europeans to defeat us? I am just wondering so if someone had answers, please share. And I want to ask, our great spirits sit down and watch us to be exploited of our natural resources, and they do nothing. Our people were taken away and they did nothing. I'm confused. Anye comment ye miafo il America enwon ko doda be de ko hia pepede voma de nu me han fifi la gome hadebe amachicho wase ne wa kpo be leke miawe mele globe vedu kan ehia be miawo deka wo le vevede mebe miawo deka wo le vevede no vie ne eva gbenke fa avalaji ejebe na dinade na soro mele se de chichina me ma ko comment pe nous yo le vava me leke communication site wa be WhatsApp group pleto we ma cover vota do union le vevede nya ime han le fifi la le gbogbo be de mi atogbe o fe gbogbo yi me no gbogbo be sese yiwe be me la mo yo ame yo le Christo gbe no no me lo yo be no tro gbova mi atogbe o fe konu mere cheta gbogbo ma wa lo mu se ma onu anyi ya yovo over fimi over defeat me over domiaji over colonialism over slavery pletowe babi agbanto ma evele abede gbogbo ma de cheta ma tun apede mi on mi atun wo ewo mi atun wo keke o leketa gbogbo ma tun apede mi on de ne mi awo technology mi akọ develop mi adoku ganku me chode nkuji kula chere ni mete unle wo be aga bia selo maiji o to de fima ya over fi mi afesi ke sinonu pleto we ni choma gbanya babia yo bia ma ni chome no moji ale me va kede video de wu yen togbi midawo Dr. Kagbo kumoji enwon nyadede ekpeji nonu fia le Pan African TVG nya yo glode wo triangle tefe to ngonu nu gbanto yo ngon ebe leke nuo duko inye vedukore nya wele titinana leke wonwa nemi kwa akpama ko dada hajide ko na gbanto de ebe kesinonu la hajine de ebe achodonu achion donu leke wonu achodonu ede ofite gome yinu me popo video ma anyo be na po video a maji agbama ko epe link ko dada video a te place susube ewebe unchu eve nyonu na vai kedem na soro na de okay magade me egbenya ime dibe ma kasin yileve vede nam le mere na po video ya ja agbani na po ebe ati wa me plan me chichi de ka vede wa
nous pouvons y a peu glomine à l'heure actuelle. Mia fait gbogbo de nyeme khose be wo wado. Mia fait gbogbo o wado. Non vi. Egypt me be mia me ibo we tui. Togbe de go me be mia pe le ko nu de meto de ka. E ya nye egbe yin do. Yo vo va hwele mia si. E ya nye mia pe downforce de ka. Ma glebe defeat. Me le easy. Nu mi o yon abe defeat. Amedi ava duji o de me nu vie o. Mi ame ibo generally le ya me mi lo amegbeto. Mi lo amegbeto. Mi me le fu yovo o. Fifi ami ape mku vude ya ta wa be mi le yovo po be. Hade vuan yo wo pli mi la yin gba ya jita. Ma de go mena we. Ne mi le devil dide yovo e ya mate wan describe enye devil. Hadebe ho va mi adomede. Nou banto ho va enye be va abe asichalao. O va abe nou ka asichalao no vinye. O va abe tourist. O va abe leke nou ka non-profitable organization. Yo le Africa fifi la gale do. NGO. Over abe researchers we. Ta over to mi atogbe ode mi atogbe ko jifa plowe. Fia o kesino lu fifi la imegale nu fokuli ode. Egale jojo. Ne yovo chole yovo de America Britain fika ocho over Africa de. Nu mi ape nu kalawe alo boko no alo ngogbe no lawe yo le dule lawe nu o yo na nyebe. O plo mi o gene na de me po video sugbo. Va yide YouTube na va kede. Wa kplo wa fie amedo kra gale o initiate de mi ape du kome hade lono ile mi ape jimena yo vota lono ile jimena me ibo hade benuka mi dibe mi alom ya no de ka wo ya ma wo me de mi adome mi ape jima ma wo de mi ape jimena ole e ya yo vo no po esigbere ke ma wa da foji o va mi adome evedome o va gba le Egypt over to me de me ho abe ame vodi o me ho abe nwe amenwe o yi o tro gbova ya va dumi aji ade bebe ko lo ko ho weta o fi mi ape ke sinonu leke wonu mo si anu le Egypt amegbeto yinye mi ape duplo la wede mi ape manufacturer wede wa we America mele chichina wegbe Obuwe, mi bu amewe. Yata onye be hole amema o mi ame yo mi te un side. Mi awe le chacha, le toto le chacha le Africa nyigbaji. Mi va no mi ame yo mi glo, noche ya mi atu wan glo evedu ko mi atu wan gbo be noche ko ya mi va twape do. Technology ne no mi aslef ma. Basically what we can survive with. Ni yovo fina ema. Yata ne be ma describe yovo ma ton describe number one devil et tout de kemelele ya me bo wo now. Alo ya me bo wo yo nlo be yovo ame bo wo papo. Ti abrofe. Alo de ko le yo le blugbe me de. E ya gbo me le na we. Yovo de wa we koyi. E die mi ape fon yata mele chichu. Makwa akpa makwa dade. Ho finuma va mi va do noche mi va le kaka mi le hokwe le ho le pando le ile gbogbore. Technology wa menene le miasi. Me ko nyo guitar ko va fi. Le nyo so le me ho me de. Banjo e la ele miasi o no re din din wa no wa e kade ka ko ele jilo wa no re din din e kama wa ko asi ano je me ya no gbogbova ne wa now different tune. Les bandits mi ape sol me ho me ma vo he yo vo ya ko yide nu ka va wo pli the same technology vo ne me da si the same technology mi aga te wan he asi aga po the same tune different tune est-ce que les babia CBD mi ape konu me be le mi asi yi me la mo yo benu trova
eve du kome de no trɔ va miaƒe culture me de est-ce que be gbɔgbɔawo de fi ne wonɔ aƒe mele tsitso mete le technology a develop ne nana me ga no se ndodo yi me kpɔ ma china est-ce que anye be de ble wo yi do ma ye di be ya bia baba me vo me nyale na bia o de e anye be we are not improving na me ga nya kpɔ ga vide ko de ya to ko no nya be yi ovo de gbova. Number 3 e di be ya fle fridge ovo les azan mais bien c'est be da leke ma guitar il a signé fifia the best option il a signé ojebe ma wanye be aleke ovo wo guitar ya ne galasi nye de nye chema wo guitar ne ma jera na me de ame ibo me wo ne awo ame ibo nu ya me ibo yo wo na kwenye be ma zaga nye ko fle nu ne ma va do agbe dudu vivie na mi ame ibo we. It's one of the reason ya ta mi chite pe de ka meto mu le ngogbe po mi ade ko nu imele yoyo be amono tro gbova no va no me de mi we are not modernizing it. Blema ale imi gale cho mi atogbe won le ale yo gale le gba o me sigbe ko gale me va se degbe. I want you to modernize your banjo to a guitar. Banjo yi mi no popo din cho gbe ma gbe de gbe da cho blema meke me be mi modernize it. We lack modernization. Gbogbo le mi asi excuse me a George na be wa vai ka wo wa fakala lo boko no de wa te wa vai kanade agbobe idibe de via na nye technology. Excuse me to say fifi la emele nu folklore ne technology o po de video technology le si de yo vo wa va ko ire Europe wa va ko wa va u de vie ko do dami menye zigbanto nya amele gbo mi boy plenku no be de via he's a talented boy wa ko do da yo vo de kaka de vie no gbo va ahanu ahamuto ya ozo ne de mi di be mi a develop me be kantaka le Ghana mi mete un develop you mettez on développe you. Avec du corps, est-ce que les babia se bede kwa me chichiwe du corps gawe, du me fiawe? Ebe cheta. Ya me be no tro bova mi no jo le Christianity me no va mi ape ko chame. Ne mi akpongo gbedede, ma o dola o che mettez on le ro. Yesu Christo ple to che mettez on le wo. Wa o ya me le tutubele. No wona de ne mi akpo vivi la gbe ame. O gbebe yi ma wo ha de be yi odi be yi wa va isole jipota. Odibe you have idol zole jipo. Ta Christo to ya o mele me. Vo mi ave du ko mele gbogbo ave du ko. Togbe wo pe vuile la menawe. Mele chichi na we be de. Eske be ale ko jogbogbo a o no fuma. Ya mete modernize bandio. Ya onye be nuka. Bedegbe pe bandio ya ko mi gale zazan. Ale ke wo mi apele gbade mete un do awuye na mi apele gba o. It is not changing of culture. How? Maybe me a brandy. Me gblo no video de kamebe. Boko no enye, afakala enye, enyo fine. Me no nyo devi me ame se boko no de penko. Alo afaka nyeme nya too much over. Eyo alebe nadejo. Ncho va do me nya be ya yo. Ne boy de no china be afakala lo boko no ya ma believe o. Small boy very ne power dressing ele very neat for enjoy le unde no china wa vubuta enyo be wa zo ya afogbalo is fine vo mi be no brandy hade be no ka wa do batakaliwe akono vovo dona devio me be no tro no do le Christo gbe no me de no va tu mi atogbe vo devio le vovo ne le gba mi akwa hane jemi anevu ne wanu mi megbe vo mi be mi brandy ne mi akanu de mi kanu ne mi akpo be de mi ati wan brandy ya skb mi ko mi ape gbogbo awode ko wo technology mi ko wo evu mi ko wo keke mi funu ple gbogbo ma onu ga yan mi atogbe yo no Egypt va yide no ga yan de mi a evedu ko mi ne mi akpongo gbedede fifi la mesia me maga no bloquer e yo vo va fia fu mi vole
o xɔ gbe le miasi abe ale tɔgbe gble o xɔ tse le miasi o xɔ gbe le miasi o xɔ miaƒe leke wɔnuwo o xɔ nuŋɔŋlɔwo le miasi dukɔ kura tse ga xɔ dukɔ le miasi xɔ kesinɔnuwo le miasi ga xɔ atsɔdonuwo le miasi atsɔdonuwo de mi bue hadzidziawo me de eya mi kɔ nyawo kɔ le hwahla vɔ hadzidziawo ka me le dzidzi tɔgbe be de ne yovi ndi me yi mia yi sukuxɔ mia nɔ patriotic na Ghana kura tse de mete wo le patriotic wɔ Yesu wo ko me kudo okwe la nye kplɔ la nye ke ma ne le matching ne le yi madon de ewo teacher ewo eve ŋutsu nye teacher le votarage le Togo le Ghana va kpasi akpa le Beni gbɔme ne le viwo Yesu Kristo fia me bia va yi bede eya ta ko mia nɔ yovo kpɔ abe mia tɔ kple mia nɔwe no wɔ nuɖuɖu vɔ de wa kɔ amatsi kɔ de matsi na be export only yovo ma kpɔ dziƒo akɔ safi kɔ na be na yi o mi kpɔ ma dɔla yibɔ kpɔ o eske pe nya yo biam de ma ƒe kɔ de fuma ne kpe ne semve de bede mi ame yibɔ we mi eve dukɔ de mi me le tsitsi o ne mi ate wa kanu mi akpɔ be ale ke mi awɔ mi atsi le mi ade dukɔ me de number 1 corruption edume fiawe de eje be no senkume ne mi ape tradition webe mi ate wa note de anote na mi ne mi akpɔ nko gbe de tradition ma no anye ya ina be mi le fu ope no vi lo tradition ma no anye e ya ina be mi le fu ope mi afo be de mi ko gbogbo awo de ko wo ya mevu mi ko wo vu mi ko wo keke ordinary bicycle we cannot manufacture even chain bicycle chain ma ti wan wele Ghana mi ko mi adoku okupete ko popu le West Africa bicycle chain West Africa mente won le wo SKB gbogbo awo de o le do wa can they bring us good things the angels and the Jesus can they bring us good things SKP ba bien e ya pe mu dodo me ko le wona nu yo jebe mi wo e ya yin be mi modernize mi ape structure we na me yo le konu awonu de no they shouldn't wait that me va to happen na wa fia mi o amesia me education yo vo ko va na mi de o ko le mi ape susu wu me wo do le university po ne pe suku vi pe lecture o mi chanyu de me le globe education yo le mi anare is bogus. Yes, is bogus. Yide University of Ghana, yide Cape Coast University, na va tia yu suku vi o meton. Ko va idade te pede na china be develop yourself, let's see. O ma te wan wo na de ke o. Totally useless. Wa course certificate anododi ekpa. Me can never if do na one na va o. Yovo is only training you for him to employ you to work in his sugarcane factory. That is the education we have. Magag Bleke, na mi ape Minister of Education. Le Africa, le Benin, le Togo. Bede, they should change the system. Ne mi akpongo bede de. Mi ape huno gawede. No kwa bele ke mi atonwa trasi le huno aun. Wole ke watonwa kafawe. Ne video aga chide no jidevi yo, they will come with intellectuals. No training well Africa. Iron le miasi, bauxite le miasi, diamond le miasi, amegbetor le miasi, what we are lacking. That is the problem. Eske kwebe, ejebe mi ayingogbe. Ne mi ayingogbe de. Mi ape boko no ebe mi kanu. Ne mi akodagbe cover. Mi china gbogbo ono fiami. Ale mi agbogbo gede mi adoku mem ne mi anu manufacture. Nu imi adu, nu imi anu. Manyi yovo ava fiami amachibe mi nu. Me bia dagbe na we. Ne se nyo pe nu popo ya de. Jagba ne waka si togbe. Ne na china togbe be nyate pe lo togbe. Mi ape gbogbo are le do wa. Mi ati wan ko develop na dia.
Dr. Kagba me de ke me kpo bie babiama o. Aleke ahun no. Edem bie babiama. Mia fo edem le Pan African TV e bie. Bede. Aleko jo. Ape o nyebe fifia de ko mi va play na no avadu. Mi adagba avadu no. Ebe o fi mi ape le ke wo no awo. E hajiji mi ape ko chawe o fi nu sia no. Leke mi awo afi wa gbugbo anyon. Mi bia huno gawe. Ne vosa de le mi awo de. Mi va wo nu bla bla ho pe vosa. Ne mi akpongo gbedede. Yesu Kristo pe bo de. Ne chi jeme. Ne ma o ma ti won funu pe mi direct. Vo ti won levi e chichi wu awi hade mi atare. I don't believe in that thing. Mi debe mi akpongo gbedede. We need logic and common sense. We need development. Mi atogbe pe konu enye. Me kadeji. Hadebe. Me kpo fe nu tefe wo kpo. Me bia dagbe na we amenovi. Video e jagbane na me. Devi yo chigbode. Wa wota me nono fia le moji. Ame chichine sede. Me na devia we. Ne na ma ine ho we. Ne comment de la siwede. Won de nu ote. Ne mi akpongo gbedede le mi afa gbe me. Education ma de school ma va ho nu dudu madu. Si, ne education de le yin ma advice e vi no be ne wa na viede. Go to technical school. Akpede won. Technical school akpede won. Enya so ma la sinye me ma gona we gbe ma. Me bia dagbe na me sia me. No vi lo we. Mi anoka me.